tayo kro uang udakar usuyaat ukasi wala sisya banten kot ya kaplim dan kam banten lim ya wa merespuri hagane ka puwa ka manta ka banga ko kan pengemau hagata ka singlong kena jo ngagade gane kawai di singlong kena ka bangi nyerong nyerang kena gitu di puwa nomor lakha yang ngastan kat kendai spa prapual te hagi jo kislen kat kendai spa prapu janen hado kat kendai spa kendai pro te nyempat adon di TV segini kisna kawai lagi sing snotan kini tu dikenare ka to puwa kalong ni snotan kan pe TV ni ro hayeng don TV dan jatuh ke teli gilang iya yang kini keselang di badan TV. Nah kenal ikut kriam hentai dan ke TV. Ikut Jobriban hentai dan ke TV. Dikenal lihat Pak Pirot hentai dan ke TV. Jadi dikenal nonton TV halian. Saya aneh apa ke sini dia berkas sini saja. Sewan kini di film Hindi. Sewan di film Hindi berisi semua tentang bahagian di film Hindi. Namanya dikenal lagi beri. Nimju kambali orang nampak orang khamnya ke kamera. Dak tadi selipar cuti habar begitu gitu. Ni ibarat ni hadiah nabah. Ni hadiah betul nabah. Kini baru kita he esam rekat akak kerja jonga kita belum kontemporari banga. Ya saya pun mau ya bukan kata. Kasih mau kasih jompi. Tapi kalau ini film ke bagi kenapa? Ngamun penong kibur di film ke bagi baik. Tambah kasih film ke jongi ngamun pada sudah tiba. Nim dapat ya aktor, nim dapat ya aktris. Ni kenalin ni kampek ukang. Laradan ukang bubit kamu ka film ke tenang. Laradan ukang bubit kamu ka singaso edar kamton. Kamu dang mata kapil. Ni batik ke garwan, ni batik ke siaw, ni batik kita kisineri di bata utara. Impet kita ke berpat impet ke ukang. Barwai ukang wangi bang ban pet uday amres puri. Dan dai baka. Dan dai gini kita khabar mak gini ba khabar entar gini disu. Kang punya sunan ya bentuk udah amres puri. Kadang nanti kau eka film ke pakateng na makala ka mastakan dia ay wakil dia ko mo kumbo. Tayo pagpay ito ko film akbakan yaman bay na de. Dan itu bisa ti song ka ti tawala bang tayo ka sendem ko jala itu kani kebaran punya iya kata ko film ke tingle so mo kumbo amres puri kata ko film. Kabangaran sinuwat mentan telah he kagani. Ngasih makanya kasih impactnya di Hindi movies, di Bollywood films, kakta ya kesan berkhatam, nanti pibisian kundo. Kakta ya kesan berkhatam di beliau, berkata kalau makanya kesan nama, ke influensi grup M di beliau. Udah nungguin romba nanti mulai kro, uang udakar usuyaat ukasi wala sisya. Udakar usuyaat, ukasi itu wala sisya. Komen kita udah romba. Kenapa katanya kalau kompet gini film, ka influencer kalau komen juga beri, kalau kompet hak juga beri, bahkan lapar juga beri joni, kita sampai kembali uniukan. Kebangamat penonghannya kalau bagi John ki nong yalam agari joni, kita sampai jadi pun kimo kumbu. Kita yang kali junti, kita tahe serun seneng, kilema yang tak kilekan. Israel ba kilong tikenra halor baro. Kani karupan em ka lifestyle jom kikatto kanya kilong yalam kaladon hagaray ke jomi. Baragi ni kina singin ni kalanang jur. Kajumi ko kani ka VIP culture kadai sibenta kabukon kota ka lifestyle ka batikin. Kiim ni di hantay hajrong. Laikum kilang makao sang kando kumilong su bariyo. Kakali ro hapat pilaw ro laikum kilong anna. Kali dengar bila suri nak subah habra ada korang bersima. Kalau kau ingin cuti kalau kata terus. Pengen pengamat menora ahli kalau gani. Banten kot ya film dan kam banten lim ya wa merespuri. Kapon pergiak menukang mereka film kampus. Kampus lah. Kita kikang di berit. Jadi gila akan lekap. Handai lada umpat dan menukang berhadu peniap. Lampar lim muni ke film kampatku. Tarang ni siang ron kang yaklas. Banten lem ya uneu amres puri uni makombo. Dan kam ya hero. Pari ke kubar ke mengakwa karora hangai kalong. Banten kot ya kane ka drama, banten kot
ia ka film juki mokombo haga jala ga jungi ngidon kam ya uhiro haga sansar khadar ga jungi parmenta ka jaturi wala sai ibadan ibadan ko uhiro jungi hawara jara pupra in pinkunno ya daga film mundur pada mundur pada hapra napok laikro lekudem konsumsi nyenrai napok sara konsumsi nyenrai napok mofran konsumsi bangin pencegana baka era ka patumai ka chapter ka patumai kan kutno ngin pelet jini kimo kumbu baro ibang syang bande rumbur ya beri bekejar terus begini